IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please comment. Yes, good morning, Idol Lorenz. Sa pagbaludan, nagtumpalan siya may sa lalaki, agraman siya may sa minor de edad, akalpasan siya panakaaktuda na panagtakaw, iti pagtengan, retiradong soldado, iti Iliki Bakara, Ilocos sa Norte. Mismo, iti barangay officials, iti barangay stress tan unrest Bakara, Ilocos Norte. Alpasan yung tawag dati nagbalin na biktima may isang retired Philippine Army nga ni Joseph Salas Palafox sa agtawin dito kulbetwa na nakita na dati 20 years old lalaki ani puti parang kapasligang Bakara sentiment nga minor iti siyempre ikipag sinanda na reparti biktima iti panagsarek dito babayin pa ng perdida dati window glass iti pagtingan na ultimately iti pa nagtawag sa City Barangay. Mismo ng Barangay Kagawad, Orlino Torres Viloria, ni Ryan Velasco Cacho, ni dito sa Barangay 3, Ilocos Norte, iti nag-respond iti pagtingan ti retiradong soldado kat nakota, nakimad at nagiti duwa nga suspect. Sumatan iti nag-respond iti police, kit intent over abay ti kadada sa nakamat na lugar. Naala kadakwada, iti may isa nga natay relo, ticket ang valor iti 17,000 pesos. May isa nga backpack nga naglaon ti talong pidaso iti medmedyas. May isa nga basit nga bag nga naglaon iti wallet ken kasamaten duapay nga iti wallet nga ada artikulay nga light brown. Alas 8 iti bigat iti biktima iti nakita na biktima direkta comment. Iti pagtinanda na pandagay dinoong na ti window glass Idol Lorenz siyempre nagbuong ti sarming akyeta makaringurang tadi. So nga nagtawagin dati soldado may isang lakay iti tulong kada ito sa barangay kit naputa at iti duwang suspect. So iti agtama at dani iti kulpati pulisya iti duwang suspect agraman iti may sa menor de edad. Ikiamat po Ilocos Norte, Timusay, iti maysa, aray da itong motosiklo, akalpasan nga, aksidente, iti, nagakamat po lugar, partikular, Idol Lorenz, di Barangay, Badwang, Pagudpod, Ilocos Norte. Ito'y Black Isuzu Rider, Pinturong, iti agnagan Simon Ashley Agtang Agila, maagtawan ti Painte, kinagindig ti Barangay Poblacion 2, Pagudpod, Ilocos Norte. Investigasyon, iti PNP, dati nalakamat at ang motosiklo iti natakbog na dati akinligo tapos iti kurong-kurong may sumatan dati panakaibawin na iti bagi na kalsada ang arton iti inamitan na panakindinong par dati masabat na nga may sa nga kutse yung parang tagnagal Jovel da Puling Usalya nga agtawan talupulo kinagindig iti Barangay Samonte, Quezon City, Isabela, at wala siya may isang 30 years old nga karuba damat laing sinakamat nga lugar. Kasusunod sa disgrasya, nagbaliktad. Dati rider to motosiklo, kasi timutan nga intaray, nagitiya nagresponde, ako nakabagitiya BSP, itiya may hospital in the Pautput, ngayon dati declarar nga pimusay, babaeng ti attending physician. Itinto, matiya driver, dati kurong-kurong, kesa hamet unay nga napakaruban, dati disgrasya, nga ni Alan Romia Sorsete, na agtuan to Putapulog at 5, manipot si Barangay Sudak Pagudpod, Ilocos Norte. Naman, nga diti iya sangkot, wala iti iya nairaman, iti disgrasya kit mandirman pa lang iti inda pakterita, iti diyang, iti korpo ti pulisya ng luna, kit pimusay, iti driver ti motosiklo, nga ito iti ay muna, na nakatakbob, dati kinlikod, tapos iti gorong-gorong, at sa napantipagin na kalsada, kisumutan iti panakindin ng parna, iti masabet na nga kotse. Damag ka lang manipulaw sa korpo ti pulisya, Idol Dennis Alipio, Tatap, IFM. IFM News.